kantu rero tugomba kugasenya mu bana bacu tukabisengera ugasenya esprit de jalousie ntikure kuko urabona ko hano hageze igihe uwo mwuka wazamutse ukaba mubi cyane bigatuma Kayini yica muri umunawe aramwica neza aramurangiza arapfa kandi Imana yari yamubura mugati none se wowe ukora ibyiza ntiwakwemera numwe yamuvira umwana muzima habe umva ibabaye abana bari nta kugira ukuntu bameze wani utasenze utayibereye maso tugomba kubaho nk'ababyeyi tugatangira itura abana ukavuga ngo ntanzira ituro kuguye umwana w'imfura ntanzira ituro kugaba abana ukabatangira ituro nkuko Yobu yabikoraga muzi ko Yobu yagendaga gusenga akabwira ngo ahari sinzi ibyo abana nje ko barakora ariko ntazi kino gitambo n'iri turo kubw'abana banje rizari bavuganire ugatanga iryo turo munatekereza yuko ibintu by'umwuka bipfa kuza uko nyene n'ibiri spirituel ni by'umwuka nyene kuko n'abakonikoni n'abapfumu bafite ibintu by'ibitambo batamba ku bana babo bakabitambada bakagira ibicaniro byabo. Shalom bene data kandi twabasuhuje ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe mwese aho muherereye twongeye gushimira Imana yongeye kutugirira ubuntu bwo kuba turi bazima dushobora kuvuga bigakunda dushobora kuzamura amaboko bikemera dushobora kugira amavuma zose ushobora kubikora ko no munsi ahuri menye ko ari ubuntu bw'Imana butarondoreka tudashobora kumenya ko twabuvuga ubuntu bw'Imana tudashobora gutekereza tuvuge ngo niki tuba twatanze kugira ngo tube turiho rero ubwo buntu budahengeshe nyagaragara ku buzima bwacu ko bukeye nuko bwije nibwo butuma tuvuga ngo reka tuyishimire tuvuge Imana dufite ku mutima yego nibyo rero umuntu wese ahari yaba ugwaye nawe utamerewe neza ubuntu bw'Imana bugusange neza y'Imana iracahari kugira ngo ikugirire neza rero uyu munsi Imana se ku mutima ijambo tugomba gusangira ni ijambo ryo gusengera abana nibwo twasengera abana bacu nibwo twasengera abana Imana yaduhaye iyo nambwira ngo abana ni umwana uturuka ku Mana rero Imana yatugira ubwo buntu tugico cizere cyo kuduha abana kugira ngo tubarere ntabwo shaka nk'ari bisanzwe abana ni umwana uturuka ku Mana rero kuba baturuka ku Mana Imana ikatwizera ikatugico cizere kugira ngo tubarere tugomba kumenya uburyo tugomba kubarera mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'amarangamutima Imana yo mu ijuru kandi dushoboza ko bukeye uko bwije rero Imana imaze iminsi ku umutima kuri ico cyo gusengera abana yego kugira ngo nibo bakoze Imana b'ejo hazaza nibo ba president b'ejo hazaza nabo rero tubifashe kabiha umwanya cyane mu kubasengera mu kubingingira mu kuobserva mu byo bakora tukamenya ngo twabasengera gute twabatwara gute byadufasha cyane niturangara nitube abamama barangara ku bana bacu rero reka dusenge muri umwanya tugiye kuja kuganira iri jambo ry'Imana ryerekeye ku bana Imana izibane natwe Mana twongeye guca bugufi imbere y'amaso yawe reka uyu mwanya tugiye kumara imbere yawe tugiye kuganira ijambo ryawe tuzubane natwe tutuganirize umwuka wera ufate control nk'abari twebwe tuvuga byose mwami biherekezwe n'umwuka wawe biherekezwe n'ubushobozi bwawe umuntu wese mwami wanje afite abana n'utarabagira azakumva mwami wanje buno butumwa bizemubere mwami wanje impamba bizamushoboza mwami wanje kumenya uburyo ashobora mwami wanje gusengera abana no kurera abana rero turagushimiye kuko watanze ibishoboka kugira ngo tubasengere rero reka mwami wanje umwuka wacu ukanguke ubwenge bwacu bukanguke tubashe kumenya igikwiriye kuko kino gihe umwanzi ari guhiga cyane urubyiruko ari guhiga cyane abana kugira ngo abakoreshe ibintu bidakwiriye
rero turashaka ngo utwongere umwuka wawe duhe guhishurirwa cyane kugira ngo tubashe kumenya uburyo tubasha gusengera urubyaro rwacu kugira ngo bazatubere umugisha, bazabere umugisha igihugu, bazatubere amaboko kugira ngo ubuntu bwawe buze burushizeho gusesekara mwami wanje ku bwoko bwawe biciye mu rubyaro waduhaye. Turagushimiye rero Mana yacu, ngwino utegeke, ngwino ubane natwe, ngwino ukore igikwiriye muri kano kanya. Turagushimiye, tuguhaye icubahiro kuri kumwe natwe, kandi ku mwuka wawe wera ari ugiye kuvugana n'imitima yacu, n'imitima igiye kumva rino jambo. Urakoze Yesu, dusenze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Rero muri kano kanya rero tugiye kuganira rino jambo ryerekeye ku bana. Ikintu tugomba kumenya, abana n'umugisha. Abana tubabona ko tutabonye umuryango ni ikintu Imana yishiriyeho kandi kubwo umugambi wayo. Rero Imana nimba yararemye umuryango ukagira umugisha ikaguha abana, Imana niyo yubaka. Tugomba kumenya iki kintu yuko ntabwo kubaka imiryango yacu tugomba kubakira ku ifadika, ku bushobozi, kuko birambwira ngo ubaka wese atubakiye ku ijambo, uwo muntu ico kintu kizasenyuka. Rero ntabwo kubaka canke kurera abana tugomba kubareresha ubushobozi gusa, ngo tubishurire amashuri meza, ngo tubishurire ibintu byiza gusa, ariko tugomba kumenya yuko mw'isi y'umwuka umwanzi yashatse umubyeyi ntamubone. Mwibuke yuko umwanzi yashatse Adamu na Eva, arabatera, amaze kubatera ntiyarekeraho, agenda atera no ku rubyaro rwabo. Rero iyo tugomba kumenya yuko umwanzi ahantu hambere akorera ni mu muryango, kuko arabizi yuko iyo yaciye ku mumama akabona umumama arahagaze neza, aharahava. Adaciye ku mupapa naho akabona bimeze neza, ntarekera, akomeza gushakisha kugeza ageze no mu rubyaro. Rero iyo tutayifashe nkama ngo tubibere maso, umwanzi araza akagera mu bana bacu. Kandi abana arabizi neza yuko iyo abana bamerewe neza, iyo abana bari bien éduqués, iyo abana bafite imico myiza, iyo abana bameze neza, umubyeyi arishima. Nizo mbaraga, kuko umubyeyi wese yishima ko niwo mugisha, n'umugisha Imana itanga. Iyo umugisha Imana utanze rero urubyaro, umubyeyi wese akeneye ko umwana wiwe ameze neza mu buhe buryo? Ari umwana mwiza. Yesu ashimwe. Cyo dushaka kuvuga ni ikirenda, ndashaka dusengere ibi bintu tutabyirengagiza kandi bigenda bikura mu bana. Ndashaka dusengere ikintu ca mbere, turasengera ibintu nka bitatu umwanzi agenda atera mu bana. Turashaka dusengera ikintu, dusenye umwuka wa esprit de jalousie, umwuka dusanga tubona muri hagati ya Akayini na Abeli. Hari ikintu abantu benshi bataje baha amaso nk'ababyeyi ngo bakurikirane mu guma z'abana. Sinzi ko mubizi neza yuko abana bashobora kuba bavukana ariko batumvikana, bagirana ishari. Byo murabizi? Ntabwo mubizi? Ugasanga abana baravukana, umwe agirisha ari mukuru we yagize ikintu cyiza yakoze, ariko ugasanga umwana ntiyishimira yuko mukuru we bamwapesiye, bamushimiye yakoze ikintu cyiza, ariko ntabwo muri umuntu babyishimiye. Sinzi ko muje mubibona nk'ababyeyi. Rero mutagiye murica ako kantu kaba kari mu mitima y'abana bakiri bato, ngo mubisengere, ngo musenye uwo mwuka bakiri bato, niho hahandi Satani agenda bigakura, abana bagakurana uwo mwuka, bigatuma bagira iki? Basenyuka. Ugasanga umwana umwe ari hariya, undi ari hariya, nta kumvikana. Kandi arabizi neza yuko iyo abantu bari hamwe bagira imbaraga. Yesu ashimwe. Tushaka kubabwira ni iki rero? Hano kadusome muri Geneze, hano hantu muri Geneze muri itangiriro igice ca 4 haravuga ngo maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemegwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wewe
byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Ndashaka kubabwira rero buno buryo bwo gusengera abana bacu. Ibi ni ibintu tugomba gusengera mu rubyaro rwacu kuva abana bakiri bato, nk'abamama, nk'ababyeyi. Aho uri wa mubyeyi we, ndakwinginga ngo uze usengera abana. Bano bana Kayini na Abeli baravukana, ariko umwuka Satani yazanye muri bano bana akazana muri Kayini. Umwe yarakoze ibyiza, ubundi sinzi yarakoze, Imana ntiyabyemera ko selon iwe yumvaga yakoze nawe ibyiza, ariko Imana yishimira ituro rya Abeli. Sinzi ko murabona neza, muzona birewe no mu bana. Uzoraba ukomeye umwana w'imyaka 7, imyaka 8, ugasanga ushimye mukuru kamugatira wakoze neza cyane. Uzorabe muri umuntu wawe kuntu ahita agira akantu ko kwa pamwa ko kutavuze jewe, kandi nako kantu nyene kaje kubera kutavuze jewe, kandi wowe wundi yakoze byiza, ariko we kamugati wowe nukora neza ubutaha nawe nzakwaprecia, nzagushima. Rero ako kantu kaba kaje nko gutyo na kantu umuntu, ako kantu rero tugomba kugasenya mu bana bacu, tukabisengera. Ugasenyeza kwido jalousie ntikure, kuko urabona ko hano hageze igihe uwo mwuka wazamutse ukaba mubi cyane, bigatuma Kayini yica muri umunawe, aramwica neza, aramurangiza arapfa. Kandi Imana yari yamubura mugati none se wowe ukora ibyiza ntiwakwemerwa. Jewe ndiko ndababwira, ndabizi neza hari abana usanga bavukana, ari ugasanga ntago yishimira evolution ya muri umunawe, ntago abyishima, ugasanga ntabyishimiye. Kandi uti utakwishimira ikintu cy'umuvukanyi wawe, bivuze iki? Aba ari umwuka Satani yazanye kugira ngo adetwize umuryango, yice. Kuko abantu iyo bagiye hamwe bagera kure cyane, iyo abantu bari hamwe bigenda neza. Yesu ashimwe. Satani umustrateje afite uburyo bwinshi anyuramwo kugira ngo nasenya abavukanye. Nihe handi atagera, nasenya abantu bavukana, agasenya ingo zose, agaca mu bavukanye, agaca ahantu hose abantu bavukana, akinjira agateza uwo mwuka. Ntabwo abantu bazatera imbere, ntabwo muri abo bantu hazavamo abantu bazima, bazahora hari urwanko mu bana. Rero ndashaka nk'ababyeyi, uzoreba abana bawe bukebuke, ubitegereze, ubihweze, urebe ngo aka kantu abana, aka kantu n'umwana aragafite, umurebe mucunga yakiri muto. Nubona agafite ko gushaka kumva yuko washimiye umwe kandi niwe yakoze byiza, ariko wundi agashaka kumva yuko kubera iki ibyo biraba cyane ku bana. Uzona rebe iyo wabyaye umwana akurikiwe, uzorabe yuko yuteruye uriya mwana mutoya, uriya wundi wakurikiwe agumashango nanje nterura, ugasanga ashatse kuzarazana akantu ko kurira, ko gufuha nyene, ko kumva yuko nawe yarakeneye kugira iki, guterurwa. Kandi deje we yamaze gukura, nako kana tugomba observa nk'ababyeyi basenga, nk'ababyeyi barebera kure. Tugomba gusenya ako kantu hakiri kare, ukabyuka mu gitondo, igihe cyose ubonye umwanya wo gusenga, ugasengera abana bawe. Ntabwo bizagushimisha ubonye abana bawe bakuze bariko baraterana amacumu, ntabwo bizagushimisha ubonye abana bawe bakuze bariko barahigana ngo kubera ikintu runaka. Nta mubyeyi byashimisha. Ariko iyo tutabimenye hakiri kare, biragenda bigakura, biragenda byica abana, ugasanga abana bavukana batarebana gize. Uwo n'umwuka tugomba gusenya wande wa Kayini na Abeli mu miryango yacu, mu rubyaro rwacu. Umubyeyi rero ahuri, ndashaka kukubwira ngo uhaguruke usenye uwo mwuka wa Kayini na Abeli. Iyo nico kintu nshaka ko tuganira uburyo wasengera abana bawe bakavamwo abantu bazima hakiri kare, ukabikora kare. Ntubikore ntitube abagore bakora ibintu byamaze kuyangara, ugatangira gusengera umwana wawe amaze kugira imyaka 17, 18. Oya, ugasanga abana warabaha ibintu byose bishoboka, ariko ugasanga umwana afite ako kantu. Niyo agenda bigakura, genda bikica societe. Ariko iyo ababyeyi twasobanukiwe neza ubwo tugomba gusenya uwo mwuka, tukabikora hakiri kare, Imana iradushoboza. Kuko abana ntago ari abacu, abana b'Imana yadutije kugira ngo tubarere kubw'icubahiro cayo, kugira ngo tubarere bave nk'abantu bazima bazahesha Imana icubahiro. Iyo utabikoze neza hakiri kare tukagira ignorance,
tukabona nk'ahari bisanzwe, umwana agakora akantu kabireba akiri muto ukabireba ukabona ngo nibisanzwe ni by'abana. Ntago ari iby'abana, ntago ari iby'abana, ako n'akantu kaza kandi hagenda kidevelopa mu bana. Rero umubyeyi wese ahuri ndashaka ngo ube maso, dusengere kino kintu. Nidusenga turaza gusengera rimwe, dusengera bino bintu tuvuge ngo Mana, uyu mwuka wa Kayinabe ndawusoye mu rubyaro rwanje, ndawusoye mu bana banje, ntukagere muri abo bana banje. Ukabyuka bisengera, sindakeneye ko abana banje babaho kubw'icubahiro cawe. Ukabigira ukabifata nka devoir yawe ya buri munsi. Esprit de jalousie mu bana ukayisenya, entre yavukanye mushiki wa mu bavandimwe ukayisenya. Ugahamagaza umwuka w'urukundo, ugahamagaza umwuka w'ubumwe, ugakuraho umwuka wa opposition mu bana bawe. Ugasanga abana ntago bemerana hagati yabo, umwuka usenya. Ugasanga umwana avuze ikintu undi ntagacemera, ntago yumva ko undi yavuga ikintu kizima, ariko ugasanga hari umwuka wo guhangana uhari wa rivalite. Tugomba kuwusenya mu bana, ukabireba, ukabiyitegereza, ukabashaka gupima, ukabareba, ukavuga ngo mbega aba bana, ukagerageza no gukira n'utuntu dutuma ushobora kureba imitima yabo. Esprit ya rivalite ukayisenya. Iyo esprit yo kumva yuko kumva yuko atamwana mva mugenzi we, isho kintu ukagisenya hakiri kare. Yesu ashimwe. Rero ndashaka kubabwira iki rero, kuko tutabibereye maso, ibi ni bimwe uzasanga twitwa ngo turasenga turakijijwe, ariko ugasanga abana uko bagenda bakura bagenda batunanira. Satani yarateye imbuto, agenda atera imbuto gato, ariko utahishura ubwo dukoma gusengera abana ugasanga bibaye ibindi. Tugomba kubimenya rero, ugamenya ngo uyu mukozi ifite mu rugo ni bwoko ki, umukozi underera abana, ugahisha ukamenya ngo Mana ni muntu ki, ukamusengera, ukamenya umwuka umukoresha wari we n'uyuhe, ukaba maso. Kuko tutabibereye maso, abo bana nibo basigarana abana bacu. Tuba twagiye mu kazi, ababa bagiye mu biki, ugasanga nibo baboza, nibo bagira iki. Ariko utamenye ngo reka nsengere uyu muntu turi kumwe nawe ni muntu ki, afite uyuhe mwuka, ugasenga, Imana ikaguhishurira. Jewe nigeze, reka mbaho ubuhamya, nigeze kugira umukozi yari musha, yamaze amezi nk'abiri. Igihe kimwe rero numva umwuka urambwiye ngo genda gusenga ku rushenge, nje gusengera iki, genda gusenga umare iminsi 3, nkahora ngenda gusenga. Uko ngenda umunsi wa mbere nkasenga nyine, nkasengera abana, nkasengera umuryango. Igihe cyo kumarimbira buri gihe subira ku rushenge rusenge. Umunsi wa 3 mvuyeyo, uwo mukozi bejeje mu gitondo, sinjire mbye ngo mubaze ndamubaza ibintu biraho bitandukanye, ariko ace ndamubaza, wowe ntabwo usumbaza ikintu, ndamubaza wowe ntabwo unywa ndayivugera wowe ntabwo unywa sinukuntu nawe ntabwo winyura, namwe ngo ndabinywa. Ndambwira urabinywa? Hama ndambwira none bigenza gute, nako nabo sinukuntu nabonye isura yo ntazi ukuntu ibaye. Arambwira ngo ndabinywa. Arambwira none kuye he? Ndambwira je sinukuntu namurebye mbona asa nk'umuntu nyene, sinukuntu nabirebye gusa mu maso, ariko umunsi ngenda ndamubaza urabinywa? Arambwira ngo ndabinywa. Hama ndambwira none se wabiheba ko ntakoresha unyibyo bintu? Arambwira ngo oya, ntago nabiheba, ntago byakunda. Ndambwira rero nubigendere rero bitahira, ko ntago nakora n'umuntu unywa ibyo bintu hano mu rugo. Urumva ibyo nabimenye haci iminsi 3 mvuye mu masengesho. Amaze kugenda sinzi ukuntu agiye bazana yarasohotse, bazaragiye gura ikintu ashanga ibintu byiwe, cambwira uwundi mwana aranambwira ati reba ibintu byiwe. Tugiye kureba ibintu byiwe dusanga harimo ifoto y'umwana wanje mukuru, yarayinyigeje, yarayibizi. Ariko muri iyo minsi nayo maze iminsi nigisha umwana, nkabona nta bwenge, nyigisha umwana nkahora nkumvitaga Mana uyu mwana yabaye umwana wanje mukuru, uyu mwana yabaye ko ndi kumwigisha, numvaga umutima uhagaze narusha. Ndavuga ko umwana ubwenge bwagiye habaye. Namaze iminsi ndi kwibaza ibi bintu ni biki.
rero maze kubona iyo foto yari yarabitse, ndavuga okay, ndayikuramwo ndayibika, nyamenye ko nayikuyemwo hama arigendera. Nyuma yaho umwana wanje yasuye ku murongo neza, naramwigisha ibintu ntabizi, nta kintu na kimwe yarasigaye yumva. Bivuga iki? Iyo tutabaye maso nk'abamama ngo tuobserve ibintu byose uko bigenda mu miryango yacu no mu bana bacu, umwanzi araza akatera imbuto mu muryango canke mu bana, ntitumenye ngo byagenze gute. Rero ndabinginga bene data, tube maso mu kurebera, mu gusengera abana bacu. Nta kindi kintu Imana yaduhaye gukora, ni ukureberera uwo mugisha Imana yaraduhaye. Udasigasiye umugisha Imana yaguhaye byaza kubabaza cyane. Yesu ashimwe. Rero ikindi kintu shaka dusengera, ubwo nimara gusengera o Yesu ya rivalite kuva mu bana bacu, hari hundi mwuka wa mu bana, umwuka wa Yakobo na Esau, umwuka w'ubujura, umwuka wo kwiba umugisha wa mugenzi wawe. Uwo n'umwuka tugomba gusenya. Murabizi yuko Jacob yibye umugisha wa Esau, haraniga naramwiba. Ibyo rero bija bibaho cyane, ugasanga abana bavukana bashaka kwibana imigisha, umuntu agashaka gutwara ikintu cya mugenzi we atariciwe. Ibyo bintu bigasanga biri mu bana bavukana. Ico kintu mw'ababyeyi mugomba kwibera amaso. Ariko na hano hantu naho Rebeka yarahabereye, ntago yahabereye umubyeyi mwiza, kubera ko yashatse gufavoriza Jacob kandi abana bose bangana. Aha mugira inama ngende ugire gutya, gende bigenze gutya kugira ngo utware kiriya kintu. Hari gera ababyeyi bafavoriza abana bamwe, ugasanga bashaka gufavoriza abana bamwe, hakagira undi mwana adafavoriza. Sinzi ko mwe mubizi, ariko birahari. Hari ababyeyi usanga bahora bavuga umwana umwe, uriya mwana igitangaza, ngo bivuga gutyo. Ibyo bintu ntago ari byiza. Abana bose barangana. Imana iba yaguhaye kugira ngo barere mu buryo bumwe kandi ubaheshe umugisha, kuko bose baba baravuye mu nda yawe. Ibyo bintu rero bituma n'abana hari ukuntu bakomereka mu buryo mwe mutazi. Abana bose barangana. Hari umwana ugasanga wigisha umwana undi wigishije hariya, ugasanga abana bose ukamengo abana ntago bafite agaciro kamwe mu maso yawe. Nta mwana n'umwe mw'ababyeyi, nta mwana n'umwe aba mwiza kurusha uwundi mu maso yawe. Abana bose bagomba kungana. Iryo kosa ababyeyi benshi barabigira, ugasanga hariho umwana umusempatiza kurusha uwundi kubera ko wenda hari uwitwara neza imbere yawe, ariko n'uwo wenda atameze atitwara neza, ni wowe kumusengera kugira ngo amere neza. Uwo mwuka wa Esau, wa Yakobo wa Jacob na Esau tugomba kuwusenya mu bana. Ntihakagira umwana wumva ko gutwara ikintu cya mugenzi wiwe. Uwo mwuka wo kwiba, wo gushaka gutwara ibintu bitari ibyawe, kumva ko ushaka kwifuza ibintu bya mugenzi wawe, kumva ko umwana ashaka kwifuza ikindi kintu cya mugenzi we. No, umwana agomba kumenya yuko iciwe n'iciwe, ishitari iciwe ntago ari iciwe. Ibyo bintu uwo mwuka tukawusenya mu rubyaro rwacu, kugira ngo abana baze bakure bafite umutima w'ubumana, badafite umutima wo kurarikira ibintu bitari ibyabo. Hari ukuntu abana bagenda ku ishuri ukabona umwana araje azanye akantu katarakiye, birambabaza cyane. Ukabona umwana agiye ku ishuri azanye akantu ngo sepo kumubona mbona ko umugenzi wanjye. Biriya bintu ntago ari byiza. Yani byo kwifuza ibintu by'abandi ntago ari byo biza kubana. Muje mubikurikirana neza nk'ababyeyi, musenye uwo mwuka. Iyo akuze akomeje guhora yifuza utuntu tw'abandi, niho atangira kwifuza gushaka kwiba n'ibintu atari ibyiwe. Ntaho bihera, naho bitangirira. Ngo nazanye ngo akakomoka mugenzi wanje, ibyo mukabica mu bana. Kuko ico kintu kigenda gikura mu babyeyi, ibyo bintu birakura. Ire mutabisenye hakiri kare, iyo mbuto mutayikuyemo hakiri kare, iragenda igakura. Ugasanga abana bakuze bafite irari y'ibyo abandi bana, bafite gushaka gutwara utuntu tw'abandi. Iyo esprit ya Esau na Yakobo tugomba kuyisenya nk'ababyeyi, tukagisengera mu Mana ndanse mu mwuka wo gushaka kwiyumugisha w'abavandimwe. Sinzi ko mubizi, ntago muzi abantu bagira batwara abantu bavukana, ukumva ngo nakango yagiye ngo kuba kwa murumuna we umutwara umugabo. Uriya mwuka uwo mwuka se mwumva ntago mubizi, birahari hano hanze. None se ngobaza ko uwo mwana aba yabitekereje uwo munsi nyene ngo nuko hagiye. Ni ikintu kiba cyatangiye kuva kiri muto,
agenda gikora ntamenye ngo ntabe yarasengewe ngo uwo mwuka ucike ntukabe mu buzima bwabo. Ntaba yarasengewe ntaba yaraganirijwe, ntaba yaratojwe kumva yuko ikitari iciwe ntago ari iciwe. Ugasanga umuvandimwe ntago yemera yuko ari umwana aza kuba umwana avukana aza kuba mu rugo rwiwe. Kubera iki? Bagenda biba, umuntu ageze mu rugo rwa murumuna we yibye, asuye umugabo wo bavukana. Ubundi nawe ugasanga asuye umugore wa murumuna we. Ibyo ni ibintu n'umwuka utari mwiza. Ni uyu mwuka wa Jacob rero na Esau. Kuko mwibuka uyu mwuka wa Jacob na Esau watumye Jacob ahunga. Kubera iki? Murumuna we yashaka kumwica. Kuko umwuka utuma ni ikintu ukora igatuma kizana n'ikindi caha mu bavandimwe. Sinzi ko muzi ko abavandimwe bahora bahigana bashaka kwicana. Birahari. Ibyo rero ni ibintu tugomba gusenya. Satani yazanye, mwebwe tukibaza ngo biraho gusa, ariko ni strategy y'umwanzi atera imbuto. Buri ibintu byose biza ntago biza bitugwaho gutya. No mwisi y'umwuka byabereye. Biba byabanje bigatekinika mwisi y'umwuka ukabona biraje. Rero tayibereye maso ngo tube abanyamwuka hakiri kare, tubimenye kare ngo tubisengere nk'ababyeyi. Tuzakogwa n'isoni. Tuzakogwa n'isoni kandi abana tubahoza mu rushengero. Ariko ko tamenye uburyo duguma gusengera abana bacu, ugasanga buri gihe turabaza muri Sunday school barasenze, baragiye, barasohotse, bagiye ku mashure, abakweye imyindi myuka ntitubimenye ngo tubere mato tubasengere, turagiye dimanche turateranye, wenda turanisengeye, tugize n'ibindi. Ariko tugomba kuba maso. Kuba maso wa mubyeyi. Ukabyuka mu gitondo, ukabyuka umwana agiye ku ishuri, ukavuga ngo amaraso ya Yesu, abana bagiye kwicana ndavuga amaraso ya Yesu abagendeho. Ikitari icawe ntikikabagereho, umwuka wose utari wawe ntukabegere. Tukayibera amaso. Nitubona ku mashuri gusa ngo nuko abishira minervale nziza, nuko abigisha ahantu heza, ibyo ntago bihagije. Urabishira minervale nziza bakava nko binywera za urumogi, bakava nko babaye indaya, bakora ibintu byose bitari byo. Ariko kuko tutamenye ubwo tugomba gusenya izo mbuto mwanza batera mu bana bacu, bikatuviramo ibintu bitari byiza cyane. Rero umwuka wa Esau tugomba kuwusenya, na uwa Esau na Jacob tugomba kuwusenya. Yesu ashimwe. Ikindi kintu mu byagomba gukora no mu gusengera, tugomba kumenya umwuka wo kugira iki, umwuka wo tukagira umwuka wo gusengera abana bacu, tukabahesha umugisha. Igihe umubyeyi buriya niwo muhanuzi mukuru w'abana biwe. Bitandukanye na profesi, bitandukanye n'ubuhanuzi. Umuhanuzi akaza akaguhanura akubwira ngo mwana wawe uzagira kure, ariko umuhanuzi wa mbere w'abana bacu ni twe nk'ababyeyi. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuga neza muri hahandi Imana iduha amategeko 10 iravuga ngo umwana yubaha se na nyoko, ngo niho uzagira iki. Ahise hazabona condition. Niba so na nyoko nibwo uzaramira mwisi. Murabyumva yuko umugisha w'umubyeyi ufite imbaraga nini, ufite ubushobozi bunini bwo kubeshaho abana mu buzima bwiza. Rero dufite devoir nk'ababyeyi yo guhesha umugisha abana. Umwana ukabyuka mu gitondo ukamusayira umugisha, ukavuga ngo ukamwaturaho ibyiza. Kuko biravuga ngo mu rurimi rwacu niho harimo ubushobozi bwo guhindura ibintu, bwo kurema no guhindura. Nuvuga ibi ku mwana wawe, n'uyu mwaturaho bizamubaho, n'umwaturaho ibyiza bizamusohoraho. Tugomba gutoza umwuka wacu buri munsi. Umwana akagenda kwishura mbwa ngo uramubwira je abana bagiye kwishura ndababwira ngo musubire nk'iri jambo. Muri umutwe nago muri imirizo. Bagenda babisubira muri umutwe nago muri imirizo. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Bakabimenya. Bakabyatura ukabwira ko ari abanyamugisha. Buri munsi buri umwana ugenda umubwira yuko ari umunyembaraga, nawe yumva yuko ari umunyembaraga nyine, agenda bidevelopa muri we. Iyo umwana ugenda umubwira yuko azaba umuntu udasanzwe, avuga tuzi ko ari ibyo, uko bukeye uri umuntu udasanzwe. Kubera iki? Bagandi muramuga ati impamvu uzaba umuntu udasanzwe nuko Imana iri muri wowe ikomeye cyane. Buke ukamutwara n'ahantu ukamwicarika ahantu ukamusohoka ukamuga ati uzi ko uri umuntu udasanzwe, ukamurema nk'ico cizere cyo kumva yuko ari umwana udasanzwe, ukamusayira umugisha,
ukamubwira ngo ukamusaba azagere kubyo je ntagezeho, azarenze, azaba umuntu udasanzwe, ukamwaturaho ibyo byiza, ukamusabira umugisha mu buryo butandukanye, ukamusengera akazagira urugo rwiza. Ntabwo tubasabira ngo bazagira ingo nziza ariko bamaze kugira 30 ariko bamaze kugira imyaka 40 ngo tange tubasengere umwana ngo uje kuri pressure yo kumusengera ngo agire urugo rwiza, ariko amaze kugira, ariko amaze kugera mu rugero. Basengere bakiri bato, babone bari mu ngo nziza, ubibasengere buri mva uko ugize umugisha wo gusenga, ubabwire ngo aba bana wampaye ndabasabiye umugisha, ubatureho ibyiza, uko bagenda mu mihanda bagire faveur yawe, igitinyiro ugenda ubasengera, kuko umugisha tubasabira ubagera. Uzarebe izina wita umwana rimugiraho impaka, rigenda rimugiraho ingaruka. No mwita izina ribi rizamukurikirana, no mwita igiza rizagenda rimukorera, genda bizi neza. Rero umubyeyi afite ububasha bwo guhesha umugisha umwana. Mwibuke yuko Yakobo yabikoreye Joseph n'abandi, bagenda bagira umugisha. Uko ababyeyi bagenda batura umugisha ku bana, bigira imbaraga. Rero ikintu tugomba kumenya, ugomba gusengera umwana wawe kuva kiri muto, ukamusabira umugisha, ukanamusenga avuga ngo uyu mwana ntaze yigeragira esprit de rebelle. Satani yarateye abana ku buryo abana batacubaha ababyeyi, bakagira umwuka wo kutubaha no kutabasumiza. Ugasanga rimwe na rimwe Satani ashaka kubateza ico, kuko umubyeyi arabizi neza yuko iyo umubyeyi ababaye ashaka kuvuga ijambo ribi ku mwana kandi rikamugeraho. Rero ugomba gusengera abana, ukavuga ngo mana uyu mwuka, esprit de rebelle, umwuka wo kutubaha, umwuka wo kutumvira ababyeyi ntukaye mu rubyaro rwanje, umwuka wo kutumvira no kutubaha ukawusohora mu bana bawe. Iki kirere umwana Satani yazanye cyo kumva ko abana bagomba kwigenga no kutumvira ababyeyi, kigasohoka mu rubyaro rwawe, ntikikageremo. Ukabasengera buke kuko ikintu cyose ntabwo kiza ciri kubita gutya, umwanzi aba yaragiteguye. Rero turahari kugira ngo dusenye ibitongano byose by'umwanzi agenda atongera ku rubyaro rwacu no ku bana bacu, kugira ngo abana bacu bazaba abana b'umugisha, bazaba abana b'agaciro, kugira ngo mu minsi iri imbere iyo babaye ab'agaciro, iyo babaye bazima, baduhesha nitwege basigara baduhesha icubahiro. Kuko iyo twashaje nibo basigara tugaburira, nibo basigara badufatisha akabando. Wowe utakibasha kurya, utagifite amenyo yo guhekenya, nibo basigara bagushakira ibyo ushobora kurya. Rero iyo batabaye abantu bazima baraguta. Nazo umubyeyi yabyaye abana hafi ni 10, yego bose habe n'umwana numwe yamuvire nk'umwana muzima habe. Umva ibabaye abana bari nta kubwira ukuntu bameze, ariko iyo wagiye ubasengera hakiri kare, wagenda ubatoza, ubaganiriza, ubabwira ngo muri abantu badasanzwe mugomba kwitwara gutya, ugashiraho n'isengesho, bigira umumaro cyane. Rero ndazi umubyeyi yabikoreye umwana wiwe, umva yaramwaturaho ibintu bidasanzwe, akamubwira ati wowe umuntu ukomeye mu udasanzwe, uno munsi uri umuntu udasanzwe cyane, umuntu ukomeye cyane. Hari experience nyinshi ababyeyi bamaze bamenye kwatura ibintu byiza ku bana babo kandi bikabasohoraho. Rero ururimi rw'umubyeyi ufite imbaraga, ntitube ababyeyi bari ignorante, bari batareba kure. Dukurikirane chaque mouvement y'abana, kubona abana ko baragwana mu nzu ukayifata ibisanzwe ngo n'abana biriya bintu bibi cyane, nitukabikinishe ibyo bintu by'uko abana baduka mu gitondo ukabango nakango yangize gutya. Je bakunda kubikora nkumva sinzi ukuntu mbaye, ariko si mbikunda yo nakantu na gato. Ukumva abana batangiye kuza baragwana ngo twaryamye ngo ashira ukuguru hariya, ngo ashiraho ukuguru. Uriya mwuka ntago ari mwiza. Iyo batangiye kubikora gutyo bakira abana, ntubikurikirane, biragenda bigakura. Nituyifate nk'ari bisanzwe, ngo baraguma bagwana ngo ni bisanzwe ngo kugwana n'abana. No, iyo bibonye gutyo genda usenye umwuka wo kuza baragwana wa dispute, usenye, kuko umwuka wo gushwana no kugwana ntago turuka ku Mana. Nituyifate nk'ari bisanzwe, biragenda bigakura. Arankubita arambonera kugenda kura. Rero agenda yumva avuga ngo nakaransuzugura, aguma ashaka kunkubita akangira gutya. Ibyo bintu biragenda bikidevelopa mu mwana, bigatuma yumva yuko ngo kuva kera horangira gutya. Ico kintu yo tagisenge hakiri kare ngo tugisenye,
gituma abana bagenda bakurana umutima mubi. Ugasanga umwana umuntu aragwaye kandi bavukana afite amafaranga ntashobora kumufasha kubera iki kura kwa mutima w'urukundo mutigeze ubasengera ngo bakiri bato ngo ube muri bo. Ugasanga umwana umwe wowe ufite ubushobozi umwana wo muvukana arakenye, wowe ufite miliyoni kuri konti ariko ntushobora no gutekereza ngo uriya mwana tuvukana kubera iki nta mugirira gutya. Ibyo rero bibakuba byagagenze gute ntago abariwe ni umwuka abavyeyi bataba barabivye bakira abana ngo babusengere ngo abana baze bakundane, baze bakompletane, baze buzuzanye, baze bashigikirane. Ico kintu cyo gusengera kuva bakiri bato ukagisengera buri gihe. Ntitugisengera abana bakuze, ntitugisengera abana bamaze kugera handi hantu bitangiye kubona ko bidakunda. Ibyo bintu tugomba kubisengera. Ico kintu rwose fite umutwaro wa urubyiruko n'abana bakiri bato. Umwanzi ariko arashaka kubakoresha mu buryo budasanzwe, ariko natwe duhaguruke nk'ababyeyi dusenye iyo mbuto umwanzi ari gutera mu bana. Nk'ababyeyi dusenye iyo mbuto yo kubona ko abana barimo barigenza gutyo ukayifata nka uyu ngo bizashira. Turabaye inyohante gutyo nk'ababyeyi bizashirwa niki utasenze utayibereye maso. Tugomba kubaho nk'ababyeyi tugatangira itura abana, ukavuga ngo ntanzira ituro kuguye umwana w'imfura, ntanzira ituro kugaba abana, ukabatangira ituro nkuko Yobu yabikoraga. Muzi ko Yobu yagendaga gusenga akabwira ngo ahari sinzi ibyo abananje ko barakora, ariko ntazi kino gitambo n'iri turo kubw'abana banje rizari bavuganire. Ugatanga iryo turo. Munatekereza yuko ibintu by'umwuka bipfa kuza uko nyene n'ibiri spirituel ni by'umwuka nyene, kuko n'abakonikoni n'abapfumu bafite ibintu by'ibitambo batamba ku bana babo bakabitambada bakagira ibicaniro byabo kandi bikabakorera ibyabo nyene bibakorera bibi. Natwe rero iyo twatambye igitambo n'ituro ngo aba bana kwanda kuvuga ngo umwana wanje ye gutamba igitambo c'ituro ry'urugo rwiwe azagira urugo rwiza azabona akazi keza, ukabikora ukazira bikora bakiri bato bigira impact bigira ubushobozi. Nyene data wige gutangira ituro abana ba kuko nimba Yobu yarabikoze kandi bikamukorera yaravuga ati ngo ahari bishoboke ko abana bandi bashobora kuba ico bakoze kitameze neza, reka ngende ntanga ituro bibavuganira. Iyo turo rero agenda kabavuganira ugasanga barize amashure meza bagize ingo nziza, wowe utakina hari. Ibyo rero ni ibintu tuma kwitoza nk'ababyeyi tukamenya ngo ni gute tugomba kurera bano bana bacu, kuko Satani ashobora kuba yaraguteye wowe ntakubone uri umubyeyi, ariko ntabwo ashobora kurekera akomeza kugushaka ikindi gihe agaca mu bana. Ukabwira ngo mana sinkeneye yuko nimba ababyeyi bacu bahoraga muri dispute, bahoraga bashwana, bahoraga batana bafite ukuntu batumvikana, simbikeneye mu bana bacu, simbikeneye mu buzukuru bacu, simbikeneye mu rugo rwanje. Ukabisohora hakiri kare, ukabikumira, ukabisengera buri munsi. Rero abarokore twararangaye, ariko n'umwanzi nawe turangaza. Ariko mureke dusengere kino kintu, dusengere abana bacu. Umwuka wa dispute, umwuka wo kutumvikana mubireba akiri bato, urebe udukomportement tw'umwana wakiri mudukurikirane, uturebe hamumenye ukuntu uburyo umusengera. Ntitubatware kusha gusanga baraje barize, urabigisha baratashe basuye kandi baragiye. Ibyo ntago bihagije. Dukurikirane muvuma zabo. Rero uburyo gusengera abana ni bwinshi, ariko ugomba kumenya yuko uri umugisha, ugomba guhesha umugisha abana bawe kugira ngo nabo minsi iri imbere bazatubere icubahiro. Abana bacu ni icubahiro cacu. Muri Zaburi 133 no havuga neza, aravuga ngo dorere haravuga ngo dorere ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, bimeze nk'amavuta y'igiciro cinshi yasutswe ku mutwe agatembera ku bwanwa, mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozi y'imyenda ye, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Hermoni kimanukira ku misozi y'Isiyoni, kuko ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ariho bugingo bw'iteka ryose. Murumva hano hantu ku Dawidi yavuze ngo dore kuntu abavandimwe iyo abana bahuje ari byiza. Yesu ashimwe.
ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro cinshi yasutse ku mutwe agatembera ku bwana. Bivuze ngo iyo abana bahuza biratemba bikagera kure cyane bikagura. Bivuga ngo rero Satani rero yaragwanije abavandimwe ko babana bahuje kugira ngo hatabaho kubaho k'ubuzima bw'Imana ngo bugaragare mu bantu b'Imana. Iyo abantu bahuje habaho ubuzima, iyo abantu bahuje habaho iterambere, iyo abantu bahuje habaho ubuzima nyine. Nta muntu ushobora gukena umuvandimwe wiwe, nta muntu ushobora gukena abantu bahuje muruzuzanya. Rero uwo mwuka nutuma gusengera mu bana bacu. Ino jambo vuga neza mu Gifaransa niho rivuga neza, reka ndarisome turyumve. Haravuga ngo David, voici il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur l'arbre d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Murabyumva ngo c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Urumva ngo bivuga ikire, bivuga yuko iyo abantu babana bahuje, iyo abavandimwe babana bahuje, ngo ni Imana isuka umugisha, ni Imana isuka umugisha, ni Imana isuka umugisha ku bavandimwe. Abavandimwe bakabaho barepanuye baguwe neza, nta kibazo bafite, bashigikirana, nta makimbirane, nta jalousie. Umugenzi wateye imbere ukumva niwe wateye imbere. Iyo esprit ya Kaini kavaho, iyo esprit ya Sauli kavaho. Tugiye gusenga, umubyeyi wese ahari, ndashaka dusengere abana bacu, dusengere abana bacu. Umwuka wa Kaini na Abeli wa jalousie ukavaho, umwuka wo kutuzanya mu bana usohoke. Ubwira Imana ngo ndakeneye yuko abana banje babaho bahuje umutima n'inama. Reka dusengere isengesho. Namwe muri ngaho namwe mfashanye dusenge Imana. Tugiye Imana ngo turakeneye kubona abana baho bahuje buzuzanya. Nta kintu kiryoshe nko kubona abana bakundana. Nta kintu kiryoshe nko kubona abana babaho kubw'icubahiro c'Imana, babaho bahesha izina ry'Imana icubahiro. Nta kintu kiryoshe nko kubona umwana ariho abereyeho Kristo, atabayeho yigenza uko yishaka, ari agenda ya delinquance. Nta kintu kiryoshe. Rero tubwire Imana nk'ababyeyi ngo Mana, abana waraduhaye, duha ubwenge, duhe sagesse y'uburyo dushobora kubarera kugira ngo tubakurerere nk'uko badutije ngo tubakurerere, ko ntago ari abacu nabayo Imana yadutije. Tubarere kubw'icubahiro cayo, tabarera nk'abantu baraho gusa, tubarere nk'abakozi Imana b'ejo hazaza bazakora imirimo itandukanye, aho bazaba barakorera, bagenda bafite caractère zuzuye indangagaciro nziza. Reka dusenge. Mana, turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye kuko uri Imana ihishura ibihishwe, kuko uri Imana yadukunze ukatugira abana mu rugo, ukatugira abami n'abatambyi. Ndagushimiye ko wangize umubyeyi, ndagushimiye ko wantoranije mu babyeyi benshi, mu bakobwa benshi, ukantoranya ukangira umubyeyi. Ndagushimira rero Mana yaje yuko wangiriye iyo privilege, kuko umwana utashobora kumwiha, utugira ubwo buntu bwo kurera, ukaduha Mwami wanje cizere cyo kukurerera, kuko abana n'abawe nubwo waduhaye ngo tubakurerere kugira ngo bazavemo abantu badasanzwe, kugira ngo bazavemo abantu bakomeye. Wowe waduhaye rero Mwami wanje kugira ngo tubarere nk'uko wowe ushaka, mu nzira nziza, mu nzira zawe ushaka tubareramwo. Reka rero Mwami tukwinginge ngo utubabarire aho dushobora kuba twararangaye, tutabikoze nk'uko bikwiriye. Tugusabye imbabazi aho dushobora kuba twabaye discret, tukarangara mu bindi, ntitubere maso Mwami. Umugisha waduhaye, nico cizere watugiriye cyo kubarera mu nzira zawe uko bikwiriye Mwami. Ndabisabiye imbabazi Mwami, ndakwinginga ngo Mwami wanje kwera kwawe kugaragare ku babyeyi bose bari kubarumva rino jambo,
kugaragare kuri kuba umubyeyi wese amenye ko ashobora kuba yararangaye mu kurera mwami wanje abana biwe. Ndakwinginga gitare, ndakwinginga buhungiro bwacu, ndakwinginga mbaraga zacu, reka umwuka wose utaratewe nawe mu babyeyi bakaba discret urandugwe mu buzima bwabo. Ndafata mpira ikintu cyose kirangaje ababyeyi, ndafata mpira ikintu cyose umwanzi yarangaje ababyeyi, akumva yuko umubyeyi kwishura ishure kumushakira imibereho ibyo bihagije, hakumwigisha inzira nziza no kubera amaso abana biwe. Tubisabiye imbabazi kandi turavuze ngo reka iyo mbuto irandurwe muri twebwe, utwugurura amaso y'umwuka, uduhe kureba, uduhe kurebesha amaso y'umwuka no observa, tube mwami wawe sensible ikintu cyose cagera ku rubyaro rwacu mwami. Turakwinginga rero mwami wanje, ijambo ryawe ryaratubwiye ngo waduhaye ubasha n'ubushobozi, ibyo tuzaboha mwisi, ibyo tuzaboha mwisi no mwijuru bizabuka. Muri kano kanya hagaze mu budahangarwa bwawe, hagaze mu ijambo ryawe watubwiye, waratubwiye ngo duhe ububasha bwo gusenya imbaraga z'umwanzi, gukandaga inzoka na scorpion. Mana, umugisha waduhaye w'urubyaro, turasenya umwuka wose wa Kayini na Abel, esprit de jalousie, esprit ya opposition, esprit yo kutumvikana, esprit ya rivalité mu rubana. Mana, uwo mwuka ndawusenye mu izina rya Yesu. Ndasenya ibyo bicaniro byose umwanzi agenda acanira bituma abana batumvikana, bituma abana umwe wese akora ibye undi agakora ibye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ndasenya esprit ya rivalité, ndasenya umwuka wa opposition, ndasenya umwuka wa jalousie. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu iyo mbuto ndayiranduye mu buzima bwabo, iyo mbuto ndayiranduye muri abo bana, muri urwo rubyiruko, abo tuzi nabo tutazi. Twohereje umwuka wawe, twohereje umwuka wawe aho abana bariko barajyana batariko barumvikana. Ndavuze ngo reka umwuka wawe ugenda urandura iyo mbuto itatewe nawe mu buzima bwabo mwami wanje. Ndategetse muri kano kanya imbaraga zisumba byose, imbaraga zawe zigende zisenye esprit, uwo mwuka wa jalousie wahagaragaye kuri Kayini ntukagaragare mu rubyaro rwacu, ntukagaragare mu bana bacu, ntukagaragare mu bavandimwe bacu, ntukagaragare. Turawamaganye mu izina rya Yesu. Ndawamaganye lodalamanda lotila mondolo zolinda la saya lotila boshatalila sondolobola dalila sondoli abashaya. Ndafata mpira imbaraga z'umwijima, ndananiza gukora kose ku mwanzi. Uwo mwuka wose utakuvaho mu rubyaro rwacu turawamaganye mu izina rya Yesu. Tuwamaganye guhera bakiri bato kugeza bakuze. Turavuze ngo reka uwo mwuka ntukabegere. Turawusohora, turawamagana aho wamaze kugera, turawusohora yo mu izina rya Yesu. Turahamagaza urukundo rwawe mu bana bacu, turahamagaza esprit d'unité mu rubyaro rwacu, turahamagaza esprit y'ubumwe mu bana bacu. Turavuze ngo reka umutima wo kuzuzanya, umutima wo kubona mugenzi we akumva ko yamushigikira, umutima wo kumva ko mugenzi we amuruta, wo kubahana. Reka mwami wanje ube mu mitima y'abana bacu mwami. Turingira urwo rukundo, turahamagaza urwo rukundo mwami mu rubyaro rwacu, kugira ngo aho bazogenda hose mwami bagende bagaragaza icubahiro cawe. Ndagushimiye Mana, ndaguhaye icubahiro, ndaguhaye icubahiro kuwo mwuka wa Kayini na Abeli mwami wanje. Umwuka wa Kayini usenywe mu rubyaro rwacu, umwuka wa Kayini usohotse mu bana bacu mwami. Tugushimiye ko ufata umwuka wo kuzuzanya no gukundana no gushigikirana mwami wanje mu bana bacu mwami. Turasenya n'undi mwuka mwami wanje wa Yakobo na Esawu mwami, umwuka wo kwifuza umugisha wa mugenzi wiwe, umwuka wo kwiba, umwuka wo gushaka kwifuza ibyitari ibyabo. Turawanse mu rubyaro rwacu. Reka mwami wanje wese kwiye gushaka gufata ibitari ibyabo, gushaka gufata umugisha wa bagenzi bawo cyangwa abavandimwe biwe. Reka umwuka turawusenye mu izina rya Yesu. Reka umwana wese yumve yuko ibyo umuhaye ari ibyo, yumve yuko umugisha wari uwo, umugisha wa mugenzi wari uwiwe nyene. Umuntu wese yumve yuko ico wamugeneye ari ico nyene mwami. Ndasenya uwo mwuka, ndasenya uwo mwuka wa Jacob, ndasenya uwo mwuka wa Jacob mwami na Esau mu rubyaro rwacu. Ndavuze ngo reka
esprit yo kwiba, umwuka wo kwiba no kwifuza turawamaganye mu izina rya Yesu. Umwuka w'irari wo kurarikira ibitari byabo no kwifuza bya mirenge bataboneye mu nzira nziza, reka mwami wanje usenye mu izina rya Yesu. Umwuka ukorera mu babyeyi wo gufavoriza abana bamwe, umwuka nawo turawanze ku babyeyi. Umwuka w'ababyeyi mwami wanje wa negligence nawo ndawanze ku babyeyi. Ndamaganya ibyo bicaniro byose, ndamanura umuriro wawe ngusenye ibyo bicaniro, usenye uwo mwuka utuma ababyeyi barera abana mu buryo butari bumwe mwami wanje. Reka mwami wanje habeho equilibre, reka umubyeyi arere abana mu buryo buri equilibre mu izina rya Yesu Kristo. Turasenya iyo mbaraga yose itakuvaho. Twongeye turasaba mwami wanje ngo abana bacu turabasabiye umugisha. Turavuze ngo reka abana bacu bazabe imitwe ntibakabimirizo, bazagira ingo nziza, bazabe influence mu gihugu, bahindure isi aho bazaba ariko barakora mu buzi bazakoramo bwose mwami, baze bakore ibishimwa nawe, bazaba badasanzwe. Turasabiye ko abantu badasanzwe aho bazaba bari hose mwami, bagaragaza icubahiro cawe. Ibyo bazakora byose mwami haze hagaragara mu icubahiro cawe. Ibyo bakora byose mwami babikore bashimwa nawe, badashimwa n'abantu, bakore mu gishingo cawe, kuko niyo mission yabo, niyo mission yacu, niyo kugira ngo tukurerere, turere abana nkuko bishaka, kugira ngo bakore ico babashiriyeho, kugira ngo bahumaze ubutumwa bwiza, kugira ngo bakore basenye imbaraga z'umwijima aho bari hose mwami, kugira ngo umuco wawe, kugira ngo itara ryawe aho bari hose bagaragaza itara ryawe mwami aho bagenda hose mwami. Turabasabiye umugisha rero mwami, reka umugisha wabatembeho. Reka mwami wanje bazeho ubuzima tutabayemwo, baze bagira ubuzima bwiza, baze bagukorera birenze, baze bagira ubutunzi burenze ko twagezeho, baze bagere ku bintu byiza bidasanzwe twe tutashoboye kugeraho mwami, kuko n'ibyishimo byacu nibo byirato byacu. Nkuko Yakobo yasengeye mwami, nkuko Yakobo yasengeye abana biwe bakagira umugisha, natwe niko dusengera urubyaro rwacu ngo ruze rugira umugisha. Uko mwami wanje Isaka yabereye icubahiro Abrahamu, reka natwe abana bacu mwami baze batubera icubahiro, baze batubera ikamba ry'ubwiza, baze batubera abantu badasanzwe mwami. Turasengera iyo mbuto yose umwanzi yateye, ibyo bicaniro byose umwanzi agenda acanira, kugira ngo abana bacu tubabone batatubera mwami wanje honneur. Turabyanse, turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka abana bacu, reka urubyaro rwacu bize tubera icubahiro mwami wanje. Ijambo ryawe rirambwira ngo twege ngo n'abantu Uwiteka yaduhaye ngo tuzobera ngo biseye ikimenyetso c'ubwiza. Reka twege n'urubyaro rwacu mwami, tuze tubera Abisirayeli, tuze tubere mwami wanje baturanye, tuze tubere igihugu mwami ikimenyetso c'ubwiza yuko Uwiteka ari hagati mu bwoko bwawe mwami. Turagushimiye mwami, turaguhaye icubahiro, turaguhaye icubahiro mwami, turagushimiye kubikoze, turagushimiye mana ku rubyaro rwacu, ku rubyaro rw'ababyeyi, ruza urubyaro rudasanzwe abamaze kugira uwo mwuka mwami. Turavuze ngo reka uwo mwuka usenyuke, turavuze ngo reka uwo mwuka usenyuke ku buzima bwawe. Ndaguhamagaye mana ngo umubyeyi wese atanga ituro, umushire mu mwuka gutangira ituro abana biwe, atanga ibitambo c'urubyaro rwiwe, uvuye ngo ahari nkuko mwami wanje Yobu yabikoraga, dutanga igitambo n'ituro ry'urubyaro rwacu kugira ngo rizaravuganire mu gihe kizaza. Turagushimiye mana, turaguhaye icubahiro kwiki gikorwa mwami, kwiki gikorwa cyo gutangira ituro abana bacu. Buri mubyeyi wese abikore ahasengera, agenda atanga ituro ry'urugo rwiwe n'abana biwe, avuye ngo abana banje batangiye ituro kugira ngo baze bagire ingo nziza, kugira ngo baze babone ubuzi bwiza. Kandi ndabizi neza yuko Imana yumva kandi ikora cyane ibirenze ibyo twibwira. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Amen.